Hi guys. Look at her go. Pop off queen. አሳያችኋለሁ። እንዴት Okay. ናችሁ? Welcome back to our YouTube channel. Whoa! Welcome back to our እንትና YouTube channel. ቦግ ጥልቅ ተመልሰናል። እኛም ደንግጠን ነበር። እንዴ have they not seen the other videos? No, they have not. ራሴን ስለማልተማመንበት ነው። ምን የመቼ ኤዲት አድርጌ መቼ እንደምፖስቶ ስለማላቅ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው ሀገር ስንጎበኝ አያችሁ፣ እንደ አዲስ መተን እዚህ ሀገር ከዛ ስንማር አይ ዶንት ኖ ካያችሁ፣ ስትደንስ አያችሁ፣ ስንመረቅ አያችሁ። እስኪ እንያችሁ እናንተ ሙቭ አድርገናል guys. We live together now. That's one thing. ሃውስሜትስ ሆነናል። We're housemates. ጸጥ አለ ትሬኑ። አሁን ለማውራት ትንሽ ከብደኛል። እንዴ ምን ቋንቋችንን ያውቁ በጣም ኖርማል የሆነ አክቲቪቲ ነው። እዚህ ከተማ ማንም ዞር ብሎ እያየን አይደለም። Nobody everybody's like minding their business. Minding business ብለን ስናነሳ can we all just do that for a second? Can we mind our እንዴ የሆነ ሰው ግን እያፈጠጠብኝ ነው። ምን እሺ አንቺ the scenery is ጎሽ montage not montage but ዘፈን እንክተትላቸው። ተዝናናችሁ? በቃችሁ። ዛሬ ወዴት እየሄድን እንደሆነ እንገራችሁ። ስዕል ታውቁ ይሆን? ከበጣም ታዋቂ ሰዓሊያን መካከል በአንደኝነት ከሚጠቀሱት ረድፍ ማን ታውቁ ይኖራል? ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። 50 ብር ጥያቄ። ይሄን ጥያቄ 50 ብር ካርድ ይሞላል። 50 ብር ቀድሞ ለመለሰ 3 2 1 አልመለሳችሁትም። ማን ነው መሰላችሁ? ቪንሰንት ቫን ጎህ ይላል። just come with us ለማለት ነው። ወይዘው እንደዚህ የሚያጠቃን ፀሐዩ ስንት ሰዓት እንደሆነ ንገሪያችሁ። 18 ሰዓት ከ57 ይላል። አቆጣጠር አንድ ሰዓት ማለት ኦልሞስት አንድ ሰዓት በቃ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው እና እልል ያለ ፀሐይ ነው ግንባር የሚያስኮማትር። we'll show them our fit ከዚህ ስንወርድ ከዚህ ዋይ ናት ጣሩ alright guys ቱሪስት ነው የምንመስለው። ማይክና ስልካችን ይዘን ራኪብ መንገዳችንን እየጠቆመች ነው። እኔ ደግሞ እሷን የተከተልኩ ነው። ከዛ በዛው እየቀረስኩ እዚህ የሚኖሩ ሰዎች በጣም ልብስ መልበስ ይችላሉ። አዎ ጋይስ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢን ዘ ሴም ፕሌስ ነው። ሎኪ የሆነ ቦታ ብለን በወጣን ቁጥር እዚህ ሰፈር ነው ራሳችንን እያገኘን ያለን። ምን ሰፈር ነው ቢሉን I have no idea, I forgot the name. so weird ስልኬን ለመያዝ I don't know. This is my car. Hi guys, እንዴት ናችሁ? This is by far, by the way, ገና አሁን የገባ ነው my favorite section እና let me give you a rundown of my favorite paintings of Van Gogh. Style like I don't know, it just has to be mentioned. ከዛ I think I like this because I feel like this is the base of almost all of his artwork. You see yellow swirls here and there, you know, light ሲስል ምናምን and I vibe with that. ከዛ isn't that cute? That's a farmer and that's his wife and not he came back from I don't know and Naluju is taking her first steps and I find that very cute. Very, very family-esque. That's my top 3. Oh, that one's cool too. A little bonus. I feel like that's somewhere in Amsterdam. Don't quote me on this. I don't know. This is when editing the video. She was wrong. Every dancer when they see a mirror አይ ይሄ በግል የሚወራ ይቅርታ ጋይስ እናንተ መስማት አትችሉም። Guys, I found another one to add to my list.
Very colorful, very cute. I can't believe I get to do this, guys. Now I can speak with freedom and you guys would listen to me and you guys can see me. That's crazy. We are at... This is not a sponsor. I already know what I'm getting, guys. So she will be looking at the menu. ጸጉር ቢኖረን እንደምንመስል ይመስላችኋል? I think I'm getting the same thing that I did. Are you surprised? Alright. ቆይ ዌተር በአይኔ ለመጥራት እንትን እያልኩ ነው። እየጣረች ጠራች። ጠብ ይባላል። ቼኩ ሲመጣ በኋላ ታያላችሁ። One spicy tikka masala, butter chicken, one butter chicken. This little bit spicy? spicy. Yeah, good. That Yeah? one. Yeah. This is so nice. Like the fact that they can hear us makes me feel so happy. Imagine in order left and they're not listening. They are. That's what the dumb is. I think the advertisement here is a bit entertaining. Let's see how long it takes. Maybe እስኪመጣ order አድርገን አሁን ከ44 ነው። That was so nice. Could not relate. Guys, we met Todd. It took them 10 minutes. Mango lassi. If y'all know what this is. Just to give it very good chulo nice. Bless the food. Amen. We ate that shit in 20 minutes. በቃ ጠጥ ብለን አጠቃ ነው የምለው። I think we barely spoke. Time lapse We just were like... It was so good. That's the vlog. Anyway, የብዙሃን ቤተሰቦች፣ ፋሚሊዎች፣ ወላጆች፣ ዘመዶች ጋሽ እንትና ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። አትጥፉሽ። እኔም አልጠፋም።